te kindet ni kuat ban ai katu kani tip abidai bagi kani kasinot berkata kalong ba hajadai ba kini ki kirti kesekian ki banwan sekni ke jeseng te gidan sautuli ki surok ki ban position is kusanyang te kawai ke bangi kuat menyatu ki prabangi baro la kalong kino kam ki kuat idukis kalong ba kadistan nang tai na merang sani siapa sanjang kadon kumba 2 kilometer approximately te namta kitu ki bawan ki ba apat ka poin kalong ba nagamta kitu bawan na East Kasihil District kinyat langba na mairang langba kasnong masawa hadien jong ko office jong UDC ka Eastern West Kasihil District bandrung sekali yang kemon banyak langba jong kasnong bandang khalek nang ta siapa sanjang to ka apat kalong ba kibawan na tapon jirang bat kiwi pat kicaka la kalong na riang do ki bat kiwi pat kicaka kin rung lomba ka strok nong klau nang ta kin poi semau sud baya mau nai nang ta kin poi semau pernai bat asyap pusanya te kibawan na ke thai nong stoin kin rung lomba ka snong krok ba lang tor dong bak se tu pusanya te kebasan pat kibawan nama sunram na Sheila na mau korwat na rang thong na mau plang bagi wei pakai caka ki sebab banjai lengba na mairang baya mau sawa tupu sanyang tiga menriu ki bawan na paryong na nong senri rang blang phang diloin itu kinya hi na kajuk ka benta ke balak kedo ha ka poin kebasan ti ki bawan na kitain mau sundam kinya lengba na sorry kini ki bawan na thai nong kinya lengba na mau nai baya ma phanai tu pasanyang te kini kibuan na lang khoi kinya lang ba in test nong ba benthet nong ba kse bat tu pasanyang to kita kilong katu kat ni ki information ki ba ngila ban ai namta ki bawan sekani kerja sedap sinat kamlong ha kani nadu apostolik adu atrik beri ajar penriu ha koi dei bat ka mariang ni ka short environment te ngasukwa banyak kumni ya ki nongwan borok sekali jeseng sinot berkata kalong ba kemeningkong la kerpat ya ki officials jo ka jesema sinot ki dekhot ba ki dirkit ba ki subha ban ra apa ya ki jain sai namar ba kani ka caka kalong ka bakset ba te ka baar ka snong borok ka wei kamdon ya ka isosi ban ong ba kamdon ya ka net bok ba biang te bat ka net ka kambiang hi ha kani ka than ka jongi la ne ka snong area ka snong borok ka wei ka dei tang ka net airtel te ka balai pat kwa panya thui phi ba sakani ka strong jungi kinik srok kilong ki bakhim te ngida karpat makata pra bagai baro ki bawan sin jesang ba ki sabha banaya pikir bha ban lai nak inuk nu jing e ke ba phila bin kendu te ka basau te namar ba ye kini ka cegalong jesang ngila penbaik kum kabalang rengkat ba sinot ba ka jesang kan long hang ni apo lorom badan ru ka pasar ka ba ting kerpat yak baro ke bawan sekni jeseng bak sebah bandra ke jai siang kenang ba kan persuk ipi haba pi sekri yuble hakani ke jeseng tigabasan namenta ki kali ke badan ni ki karpas ya ke babangi ke balang ila asapi tingla penbek ba pinjang ha ke parking lot ke ba arfuar ya ke bakangi ke balang ila penbek te ke banriu hak bai dei bat ke parking lot na kaliang jong ke balang rengkat bat ki official jong ka police department jong ka Eastern West Kasihil District Government Meghalaya nilayo bat penbek ya kicaka yang kali kenang ban light na kani ka traffic jam na kaliang jong kasnong jungi ni trilang bat ke balang ni priang snobhai ki nongwan jesang na kamta kan ka jesang samla ka jipis nat setngi te kawai pat kalong bagi don kini ki pajba ki bakwa bandi jingdi ki dukan sya dukan ja lane kiwe ki jingdi te nagaliang jong kasnong ni kirpat yaki bakin snobha bakin wanra ya ka certificate snong ki ipeng bat nang ta kin pentip ro sengi kasnong kenang bangin yo ban ai permission ban ngidak ngikwa ro ban ong
bagi to ki bakwa ban bo dukan ne ban di jing di kin sngo bha ban wan mi haka khalai torek Februari 2020 na do kapor prabaje am hado kapor shibaje pm ban kenang ba nyila ban kedau ya ki jaka ban bo ya ki dukan ni kerpat ro ya ki paj ba bakim dei ban berat pathar ya ki plastik ya ki jabo jaban bat ki dei ban berat ha ki jaka ke ba ki dei ban berat kenang bat keduk kan mon ra ya ka jing jabo ya ka snong ka thau ya ka saudong sokun hi barok away ban bat nado mensua ka snong pong sanyang kam ju sya ya kinong wandi jingdi kam tam mi kinon tribal ya kinon tribal lane haka kam khai patang haka ne ka snong jungi na kata kadaw kane ka jing sang samla na kata kadaw kane ka jing sang samla sinat semni ngikirpan ya ki non tribal bakim dei banwan bandi jingdi bad lada ui ki volunteer kinam sya yaki kublai sibon